nimbera ni nangai Vakadurti weekend na ibunau na kiana Vakarauta kitunga. Yan rabitiko na non ratango magitiko na sana bagayalo. Yan kiana Vakarauta kitiko na katul ni waswas ni buli. Yan sana baru tigi buta katiko na singan ni mataka. Tapos susuta katalaman na kalun na bulan na iya 12. Yan ang buong ibinakan ni singan ni kuwa. Tasumay, tasumay!
Kenapa lebu ya 12 sa surat itu sarti na Kingdom Dances. Oito titigo ni Mekibikian dan na kabini kuah. Oito ngondo baru tali tigo main na worship team. Tapos susuta ka talaman na clue. Oito tini nanda